Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Bendeleki one fire flam. And them I bendeleki one fire flam. That one take I be ready. Don't drink when same song I me brother. I go ready. Amaja ana blow aya abi. You see that? Amaja ana blow aya abi. Amaja this na ready I. Okay? We go doro arki. Verse 15. En hem futu bende leki fini kopro. This is the ben blong na in your own. Attack a futu de leki fini kopro. Sana kleur van zijn me brother. Brian. Ja toch, de arkisa dat je a bruin, maar dan ook bij te lezen. En hem futu bendele ki fini kopro, this is the ben brong na in your own food. This is the bit chuma our own food. No an kleur atako no baka. Ja toch, en dat ganya de mata ganya uta imaki Christus. You see, daarom met Christus betekent in Matthäus 24 vers 24. Hij kan aan die Christus bipikiunu. Hij kan van kan mi berda. Hij kan 2 minuten no. Hij kan bikiwa actie van vragen. Arki Matthäus 24, 24. Nou, hij kan aan die Christus bepikiunu. Hier is a Christus taki uit de egi mofo. You see, we lezen die uit de Bijbel. Lezen? Matthäus 24 vers 24. Because he false Christus se open aan een false profeet. Absuma opo? Because he false Christus se open aan een false profeet. Dus false Christus aan een false profeet. You see? Dus als je Christus, sana blaka Christus, et hij moet ook false profetie opo, dan een false Christus. You see, daarom met alle de jaren de mij leren was aan die zit Christus, nou een wetman. Daarom met een blaka maar we haat usref zo. Want if we actie op chinengre tak sumaja, amautak na debris deja. You see, en amautak a wetman die zie, na gado. Ja toch? Daarom met we haat usref, maar temi lukuyu. Is a fire Christus, snap you a speaker. Okay, mi brother, te abarba na wa wet, kom dia wet dati. Give me Leviticus. Give me Leviticus. Ino 20. Ino 25. Ai ka mi ba, inango, ba inango, ai ka wet ati no go palazo. Leviticus 21 vers 5. Dem no musu koti dem hede wiwiri. Make dem srefi abi piri hede. Dem no musu krabu dem barba. Dem no musu krabu da huku fu dem barba puru. You see, furu fu de big fu. De mai doen bawe sisa fusaide omdat de mooi aan suku de chimeisha da ma wan pira barba. You see, ino kade wan lion da ye pira barba da you know wan pusi. You see, wa orsi lion e aben barba na wan wet fukado mi brada da de wet mai koleru tak e impiri barba fi de netjes roman mi brada gado gia barba imak shefen pot netjes mai non pire kal. You see, na wan wet fukado. You see, omdat de big girl, de man always say that, hey, mi barba bigi, want a man suku up chimeisha, and they will come mi brada. You see, lazy, omdat a man ekisi, dala a man ekisi lazy. Dem no musu koti dem hede wiwiri, make dem srefi abi piri hede. Dem no musu krabu dem huku fu dem barba puru, e fu koti dem skin. You see, unom kote huku fu barba puru of kotu skin. Ume fujazo upot tatu du no be sabi, ubeshe normal. Manu du ko sabi gado tak unom pot tatu washo, unom piruski, imak fula yesi. Did I say that Bible? Atobi. You see? Gado taki wa man inomak piri barba. Wan arki, we karus ref lion, mana ye pira barba. You see? Isa fusaida mi brother, that gado takeng. You see? Asansa gado taki, na that way do. You see? We do sa gado taki. Na that way do. You see? Ano unu word to mi brother. A Bible we lazy. Une lazy no watra bruku. We lazy uit a Bible. Lazy a wet baka. Dem no musu koti dem hede wiwiri. Make dem srefi abi piri hede. Dem no musu krabu dem huku fu dem barba puru. E fu koti dem skin. That now a wet fugado. And ook to asansa no de. Kom so rufa te kode no. Give me Exodus 20 and verse 16. 16 of 12. Respective, ma. You see me, brother? Who deja en albina fuko sor de brother u abracado wet. You see? One ti de day. Dep chinengre ne respecti de piki wa moro. You see? Dep chiwan we speaki wan dape amai ma amai pa. You see? On that song une ler dep chingado wet moro ala mai se normal.
te wap chimande amay kos bigi mindri wa yere de bigi wang ama kwai ama no kwai na tibri de tapamang ici takru yeye ici dep ci wano ap respect gi de bigi wa moro en de bigi wa ok tu ne cha de reflect bigi wa ok tu moro ici te kusref baka en dry kona wet fu gado arki sa gado taki lazy Exodus 20 verse 12. Respect you tata nanga you mama. yere sa gado taki respect you mama nanga you tata lazy Respect you tata nanga you mama so that you sa libilanga na inida kondre disi masra you gado sa giu. so tak you ka libilanga na ina kondre sa masa you gado sa giu respect you ma nanga you pa mi brother ici respect the big one of you ici trama esmo ko joko let fesema ya bitra pa sa SNM boy go buy cigarette ici ya bitra frau sa SRA mei chefeng om data boy de wa marak X an espang ici lei sa wet baka Respect you tata nanga you mama so that you sa libilanga na inina kondre disi masra you gado sa giu. Dara mek de yombra na fune liplanga moro dime in Yesaya 20 dede kona inu fensre pare Yeremia 20 30 20 ina 20 arki fusay de mek ala descendis emit de brada funu ici dara mu de jaf kosor de ici dara mu de jaf kosor de brada funu a wet fu gado tak un trai kombakana un gado ici ivene lazy Jeremia nika verse 21. Because he tete ben kom na ini wan fensre. dede ben kom na ini wi fensre ici lazy Because he tete ben kom na ini wi fensre. En aben kom na wi palaisi fu koti dem pikinengre puru na dorosei. ici dede be ko inu fensre fu kodep chinengre puru ici wan sang une ler dep chi fu gado wet moro ler dep chief unu a wet fu gado lazy up new Verse 21. Because he tete ben kom na ini wi. sana pe lazy Jeremia nika verse 21. Because he tete ben kom na ini wi fensre. En aben kom na ini wan palaisi fu koti dem pikinengre puru na dorosei. Nanga dem yongu mang fu dem strati. ici dede be kong na in fensre mi brada ici ay kir umef dep chief unu daram we ko gi uwa warsko tak udrai kombakana gado a God of Abraham Isaac nanga Jacob no of the tranasi disi no ko bari utak lip shooting nanga usrefi en lip bu nanga usrefi stop ser drugs usrefi and stop shoot usref kiri on drugs mi brada ici where sa you abi no de wap chimesa greedy da ye go throw one buller dati one where wa Louis Vuitton gado taki you no mak de one buller dat na wet fu gado ici dry kombakana gado en horde wet fu gado ici dat na sawe sor de bradaf uno Jerib salam fira ne katok baka salam fira ne katok en vers 16 Konsor de bradaf unu, we lees uit de Bijbel. Fa kwa wang de bradaf unu. Ici? Psalm 94 en vers 16. Ici? Lees Psalm 94 vers 16. Suma sa opogimi against them suma disi uroko ogri. Ici gado e aksi suma o opogi en against the sma sa e uroko ogri. Ici? Comme ça, on facile, ça y est, ogri, te go against Gado. Gimle Leviticus 18 en vers 23. 22. Gimle Leviticus 18 en vers 22. Kon luku wa masa e woro ko takru. Ici, kon luku.
Koluku sana man sa Euroko takru. Lazy. Leviticus 18 vers 22. You know sa di don nga wa mang so leki you di don nga wa umang. Ade tumi si takru. Si gado taki you no mak don nga wa mang so leki e don nga wa frau. Ade tum si takru. That one tak mi brother. No wa fuja no mak de wan buller. You see? That nasa gado taki. Arki eta Bible we lazy and the wet man the man love bull. Daron make a Bible disi ano wet na buku. Na uno bigis ma buku. You see? Furufu elafu ma furuf dep ci brada fu de ma wan lop moy krosu de ma no wan wuroko wa dor ye go tro wan buller dati wan wer wan Gucci mi brada. You see? Lazy. Leviticus 18 vers 22. You know sa di don nga wa mang so leki you di don nga wa umang. You see? Lazy. Ade tumi si takru. Ade tumi si takru if ye don nga wa mang so leki don nga wa frau. So ta de nga de saf unu. If you play frau sa you na man yes smoke get up o smoke asanga de brada. Go throw and go borgi you man nga de chifi. Sorgu de chief you missa. You could de chief you bu. Stop food de tap o smoke jon ko nga man. You know a frau impact you presi. Leer de chief you fa flop gado. Iji give me spreuke 22 vers 6. Leer de chief a passi fu gado. Iji dat u wou verloos de chief unu. Leer de chief a passi. Leer de tak im respect yumma nanga yuppa. Iji uno go trompuler mi brada. Gado tak wa man no mak donang wa man fole ka donang wa frau. Ide dape? Leviticus 22 vers 6. Spreuken 22 vers 6. Leri dan picking. A passi disi amusu waka. Leri da picking da passi disi amusu waka. Lazy. Leri da picking da passi disi amusu waka. Leri upching a passi di amusu waka. Lazy. Ente akom oru ano sa libi hem. Yere leri upching a passi di de musu waka. No leri upching taigi upching vanaf klein af. Ino mak smoko, ino mak dream perki, wan no na so perki de maiserki de chibrada unu. Daarom met ya polo wicked man, let jaso sa eser perki, sa eser sukru ki egi brada. Da ye play leki lobby brada. De my pot Pikachu na ngaso chu in the trawan drini. You see? That you wicked like hell. You see? Daarom make ye ser de standard you brada. You see? Uno lop usrefi mi brada. You see? Leisen baka? Spreuken 22 vers 6. Leri da picking da passi amusu waka. Ente akom oru ano sa libi hem. Yere leer up chief u a passi di amusu waka. En sana passi di ma passi. Di ma passi en Salomon 19 vers 1. Leer up picking for you a passi mi brada. Meka no go gebruik drugs. Leer up chief you kado wet. Leer a meisje fita kanom go weer belle shirt. Want de bigi man ook voor kracht je meisje. Isi, leisi ko luko sana a passi sa gado etaki. Salomon 19 vers 1. Blessing fu da suma disi no pori hem srefi na inida passi. Disi de waka na inida wet fu masra. Isi, a passi na te waka ina wet fu masra. Isi, a passi na a passi te waka ina wet fu gado. Fa kamisa. Kom sorry wa wet van kasa Bible. Lilop gado? Give me Deuteronomium 23 vers 17. Deuteronomium 23 vers 17. Deuteronomium 23 en vers 17. We lezen uit de Bijbel, mi brada. We lezen de brada unu, nanga de saf unu. Deuteronomium 23 en vers 17. Konsor de people unu, fafdrai kombakana de gado. Isi? Na uno udejagi no wa trasma, uno konjagi no wa hindustani, uno konjagi snaisi, udejagi de blaka bradaf ulu, nanga de lobby ingi bradaf mi. Isi, fuka charu sref kwa wang. Lazy, Deuteronomium 23 vers 17. You know sa abi wan huru umang fu dem uma pikin fu Israel. Yere sa gado taki ses, yere sa gado taki inomak apwa huru umang fu de umap chief Israel. Isi, lazy. You know sa abi wan huru umang fu dem uma pikin fu Israel. If we among disi day was sodomite, if we dem pikin fu Israel. If we among the day was sodomite, na wa masai dule kwa buller. Isi,
En op het laatst, give me Psalm. Give me Psalm 133 en vers 1. Psalm 133 vers vanaf 1. Psalm 133 vers 1. Psalm 133 vers 1. Luku fa ade bun en shiti te brada le libi makandra na ngawang hati. Ici, gado tak luku fa ade moy en shiti if de brada en albina en libi inwa ati. Ici, we order usrefi, us stop ser drugs gidep chibrada unu. Ici, us stop ser drugs, us stop furu usrefi, us stop suku usref vrouw. Arkisa gado taki de brada mi el albina. Arkisa gado taki, lees hem opnieuw. Psalm 133 vers 1. Luku fa ade bun en shiti te brada de libi makandra na ngawang hati. Ici, luku fa ade shiti te brada en lip makandra na ngawang ati. Ici, lobo usref mi brada, u stop Batman usrefi. Char usref kwa wa mi brada, lobo usrefi. Corriger usrefi dat stop suki brada vrouw. Stop suku atrama vrouw. Ap you egi vrouw en trouw na nga you vrouw mi brada. Ici, gado taki arki. Lazy. Psalm 133 vers 1. Luku fa ade bun en shiti te brada de libi makandra na ngawang hati. Ade leki da diri salfu oli na tapu da barba, na tapu da hede, disi ben long na tapu da barba, na tapu da bergifu Aaron. Na tap a barba, Aaron sref be apuan barba. Daarom we tegi de brada futak nee, inomak pira barba. Gado taki, luku fa ade moy en shiti te brada e lip makandra na ngawa ati mi brada. Ulobu srefi, na nga disi, utak shalom, Most High in Christ bless. Nation is men leading by example.